Salama alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lotua antina tiki lock, mamero lock, but General Charles Otema Awai. La dit General Charles Otema Awai antina mero lock bori manok. Anke nying kilwani Janet ana aki iachwa Bulu District. Ada la dit General Pekar malaj mano ati miano lokiri ba peda no chance mo keken min lok ngo kiri atiki chue chuin ma let adida mati chunya ka ma merne anywa kedi chue chunya tikoman chue chunya tiepe alany ma gamete tika lanyo kede ka chuli church magamente tika karne ikom achuli ahon magamente tika karne ikom achuli we ara bino ka lok borine pen ini chokke gamente oli romo kupu olo doga olo romo nga o kumbedi chabane iem General wan watika neno iem chal inde dong e iem dong iti wego e achuli because omegini gipe wan kubede chabane mabe no gilwanyo pe wan achuli kara gitono be pe wan eto roba oluongio watiko lanya Jacob mabe no roba oluonge kienwa mano tono bene pi achuli watike ochora Walter mano tono bene pinga achuli roba oluong watike lokage mabere roba kwanya beke ekinwa awani buywe mabe wan wa kubiri cha do dong ekumi in General Charles Otema iem iwa ki dogni acholi wan ti kara mapol ma pe wa beru ka chwa ko gamente kong dong wa oili we kong dong wa bien kong ka chwa ko kong dong gamente we kong dong wa nem kanga alaga obu berutie ingo acholi ada wan ku bericha wani wa war lok dogi wan nga acholi wa ki petatere majority gu awli wen gu bino gitinga ka chwako gamente pen gu winyu ko dogi watika mero neno approval adaka acholi ologi bino alaga mo manok eto ku bericha wani ati so disappointed ati neno chwak ma wan achuli wabino ka chwakon ka chwako gamete ne ati nene adukene ne chalo omar na chalo beru pero biro mala dit lo obo bino ya chuli okwanyo genno ki komnga gamete achuli tiki kogi ario malet adida makogi wana nyaki tiro chwalo ne bonga gamete ni gamete obo konywa koko ma chiel tiene chulo tiene diangpa achuli gamete pe mero wa keme ki loke ati di keme ki loke during the campaign time manyone chulo tiene diangpa chuli udugudom giendom meeting dom politics pe dong me konyo achuli that's why we a check loka chaka watini a won manga gamete tika wono kere ka chuli kakana Mario kumbiria chabane achuli tika korlo kumwa balalo achuli furu fuge balalo diang chero lanya yaga chamo ngom benga kiti beka ma yaga nayo achuli twala korone Museveni ungalo loga ngala ni ka ngato wile ngom fencing peke yel ti wan wa tim dong ngani ni okelu wala bon malet adida naga nyang machon ada luengere oberu botwa ya achuli gungwejo gungolonga laga era gungwejo la bon gwena chingi gungwejo la bon diel e chingi achuli be mabenga gungwejo ne kabaka me bunyori wa achuli ongol wonu nam obinu bugwa pal twinyu we poto tum achuli gureyo butiero lueng butu me pap achuli go chango gwar ke pereter achuli go dako chen gangi kichingi norma gamete potimu gimok imonga keken kachuli gamete potimu achuli kubiria chane gamete odwa odano kichingi nono
dan gu charo tupe atura mi nyunga te ko gamete poti me wagi mo ay ko beria chamni karoma Sudanese e gu bechane gitie iye achuli dongu dako kwega tia da General Charles Otema Awany yiti neno anywa enone rwate in ko cha initi nga babawa in ko cha initi choke gamete kite an ko we ko be ko a wat ko NRM menero biruni NRM futi ko alhamdulillah ne Museveni futi e kom ne ma Museveni we ko kom di pap e NRM la Duc General NRM bota to zero NRM bota because ma tie wunu pereka kelu youth e nga NRM ungeu youth really wen udak e people power pen wun jomuti gu gake e NRM kite la dit le boka obino mwara wen te kar wen ka obino e actually la dit le bo joma gillo ki la dit lobo the same people the same name joma la dit lobo ngegi e chaba wen no gitu lokno ki la dit lobo won popo me wa chance ki vulu ne vulu obukel ko wu chal won we vulu chal won we youth obukel ko wu ki la dit lobo wi o gaki won ye won kite la dit lobo ngey boss mi ko team madon fesse don pedon welo la dit lobo ngeyu Gilbert Olanya la dit lobo ngeyu o donga nga o ta tinga ko po be ko kelu youth ma o waye ben ki la dit lobo ne RM bedon tika nywal tika kelu vulli maduon o to be kon la dit lobo ye be beru yom aya Mario ko beri yaba chabni cham madong let madong atienga inga actually watiki sectors maroma di angwen la di general win loka mabe sectors maroma angwen macham timate ye machel transport ko beri chabni yo pebejo ya actually wori charo ponen won street ring road e dong ni guludo da mada wori charo nen kit malo tem kiti den kre chan e yo nen kita danu kiti den kre chan e yo nen kita lubia chara kiti den kre chan e yo raj chalo gamente pe wadare Mario lokum elf ko beri chabani ori yadi pagamente uta to zero ki yurgi dong may dong wacha yila tuwe chero dakta notika male amala dakta wa gloves pere mi ruki mi rato kit mala tuwo tikere gloves pere yat pere wa dakta pere wa ki pepa me choyo nying tuwo pa ngap makome let yila tuwo be wot ki vuo ti dong chuak ango ma wam actually wate wajini NRM oye nga RM oye watika chwako do ngom nyori wana churu tima wang wa me na do pe wa ya wang wa do ngom ati ading wi wa wana chul mechu chwako gamente wadari lokum gay kwan pagamente uta me don wa cham lo tiano wa pen lo nyori ni wan teki kero mite lo tian ge e private nga school lo tiano kwana mo ga ber pinge choy wa nye pinge wa le mono pinge wa ngo kai igang kwam michar panga gamet lo fonyi ki o wacha abichiel ka fony lo tia kwam yuwa yo right giri yo kabino wadak ilokum trade ma gikne trade biachara lu fu we fu kama be ki teye ki cha em chak da ni pere kamo be wate ye jini wa pere pen ka wa fu ya fu ke char ni dong wa kel dong i gulu city kan sira sticker ya wa da char wa char chat wa ni kwene ku bere cham ni gulu city general ke wot ya gulu city bia chara actually tie ye tiere adwires indiano mayo pe no wa actually no biru tiu anna em nen kita lotia we vulu kitika ka denu ka de chan ka tingu sementi mi tira bolune e motaka ka loading nen kitma lu rokti ka on kede ka chuli nen kita lotia mano be go ban go kwan
Bati we pere giche. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutua ano funo ati mete kilo bot General Charles Utema Awany. Eto video na maro beru long then ongoleo funo ati mete funo kilo. Kai watching kamoma anachoini. This message is direct to General Charles Utema Awany being darebe mete kanchi de chobi. Ya ati nga kadlok nga sectors ma di ma ngwan about lokum transport lokum health lokum gay kwan kino dati bien lokum trade ada General Charles Utema Awany ku biriya tawni biachar matinga katime I Gulu town pebi nongu wa chulimo lepmo katimonga biachara I town kayin yare biro I chero I bornga adnga weas I cheri I no era chulini lotena wane vulu youth mo be wun roge nga katich no don gen don giti do katiuti pota giti katingu sementi lotena nga mateno kogi bedon oboto kine madirewe man gi o gi rom ya mwara nga piera dinga amwen no darbe giti kinga keket kerwe mo giti nga katingu nyonyo michaka bolle kwa nga imutaka ka gen loading then wadu ya nga bor lotena nyerwa ko be ya chawn mo ken ya tema ko kwano sinanga 6 giti ka chero katiu ya tiji hotels kala tena nyaka ma football tiri wunu nge ya we peke ya di malo tena nyergi wor ya kede kati inga gen hotels giti be ka nongo be watuo ma be football nga giti ngano adabe la dit General Charles Utema Awany in chung chalwe inga actually in paid lenge in ko be ya chavne itika lenge on ipate I wero loki karao I wero loki achulio I wero remu yaga niyo I lenge dong I dako tienga I pati chan wen manga achuli wen kitinga ka derne ni madlete tutwale pole wen yiri wen manga itika kelone ada in pay tika opere wonu katero the right information kit pekadi ma chuli tika nongne bornga gamente. That's why development mo ke kenanga gamente kelwe botwa we pere gengi tiugi winyu kidlok ma edogu la dit General Charles Utema ot mekanga Awany pitika teno we chan gamente enyini mener we tieni gamente ne tieki otu tian mener ni joma chiro ye giting ya ka koko oduro eto ot Utema Awany tienga mabe lutino wany ro ge wanyanga gamente meka down ni ko dong mako kwani guting dong we nga obutim ngi do ko nga ning ada General Charles Utema ka wunu mete wan wa mete ki chwako Museveni wa mete ki chwako nga gamente wan nga actually ko be chabri wa dek winyu lok mapol wa miro action wa miro gamente go chul kon diang pacholi ka wabe mi ku ka choli gamente ko kelkong development inga actually ka wan bene wabe mi bene ire we kui ka ku mero ko mi kui mo ke ken kinga Museveni mo ke ken mo pere chanwa for all along kon wa mi kui ki gamente kon pe kon nga wa mi chanwa dong tiro mete dong neno wen so la dit General neme ma karani ulo party in kai bita pe ki bi yire gampa Museveni gi la dit General in ki bi yire ya chuli ye gi bi kok malet right mon gere bir wi ne na chel ke kan eto pole ni wana chuli ma wabi no let botwa pen no ma o kwanyo gab ma dit no urwen ki we botwa ko be chan wanga actually wi wadon ko baleo in being a kuberia we chawani in we Charles ara mit at bed very open ki in itika pok wana chulio tika duareo itika kar wa chulio itika rupu en lotina chulimo be onen yala wora chalo menene itika nyueno lotina chulio kita
itiga rupugio pen i roi wiye matek e politics kay neno kui mukar e ba dege nga la yibini fudlu dar futiki kui e kumi iri roi ye luwer kit ma ñoto mo nga itiga metti nga boss me gen ke nga o jara gunne xew e kingi mag yen be giti o mego la di general wam watiga wunyu no loke eto yin be be win be koko wa mabe wetie te kwena wa mati bod la dir lobo wer bene la dilo tembe gi mo bod wala bongo lu rogo bu ñeer wa ka bisa pen ko beri yaka chabni wi lobo ko lo te ngene a choli gudda ko cien kwena gamente ka ko ndak gamente gibi wer wa i winga dai lema alors gere maduong kay watching video na mane ma chele bini no enyine afoyo